namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhlanje kha hi nyika an update about Hosingove na producer ya yena. Yeah, so on the previous clip mi nga mi swonile ku a ku ri na Salani the producer na Mpanyas, however DJ Gift a nga ri kona. Then i tlhela a responda Mr Post ka timhaka ta Xamaccombo loyi a ri studio xa yena laha swi nga twisisi ku i lava yini. Tlhela hi throw a shade at the Bernard president loko ku ri himpela yi endla mali president Mayengani, why ala ya beefa Mr Post even then tlhela hi gwajisa na DJ Gift, so ndani khani loyi ndzi ka video swi ta twisiseka. Yes, got time. It's avuya. Hey, Gift, we want to compare. Hey, I think we want 4-2. It's a compare. Send a life. Suguyebe. Suguyebe. The money. It's a win, hello. Okay. It's very about to say Barnabas. Lord, I want yeah, yes. Ilesho ne. La studio xa hina a swi kombi loko vhaka munhu u ta ku chayela loko yimbelele. Ya vhaka artist ne. A swi kombi ta ku yimbeleleni. Wa vhaka mchaya, a swi kombi ta ku chayela ne. Mi ta swi vona ka cover. Ilesho. Ni khomise si xibombi. Xibombi va xeweteni sesi. Ilesho sesi. Ni khoma Mthimbane nilanda yena. Ilesho. 3MT. Yeah. Ilesho madam. Ni khoma Ndondondo i xisale xa xo khuvula lexi. Xa khuvula. Hendo. Ndondondo. Ni khoma Magigwane, hello mingete hi thusa Barnabas. Ni khoma the pro Salani. Ilesho ni khoma Panyororo. Yalo kwala mungwele. Ni khoma Mfumelo mfoko ka nga rhandzi xikolo hi loyi. Kerena Mfumelo. Ilesho sukuyebe. Yeah, okay, sukuyebe ne. Yeah, so at first Hosingove yi responda ka timhaka ta Xamaccombo because I posting la yi kombisa ku Xamaccombo like yo kombisa ku a ri le studio xa yona, so vanhu vo tala va na perspective yo a ya le Xamaccombo of course ku ya ku yimbeleleni. No me leswi a ni hleketelela swona ku a ni nga zangi ni handla video of course, however a swi kombi ku loko vanhu va hi vhakela Centurion va te ku chayeni problem ya n'wamuna timing a ku vhake Xamaccombo a swi kombi ku i ta ku vhumeni Xamaccombo humala ka ngove ne. A swi kombi ku loko the pro Salani va tala hi la ku ba ti-remix ne. Va sala va chaya everything swilo hinkwaswo a ho fika hi chayeliwa swilo hi sungula ku yimbelela n'wami swi twisisi mi fanele mi twisisa xa hi one ne. A swi kombi ku loko tese si xibombi se hi la ku yimbelela ti-album, that's why mi chuhile tshikani ku chuha swi ku yeve hi leswo moya ni nga mi tatatati ngopfu ne a no mi xeweta ku na laha nga na marito man'wana la swi ku yeve i hlangane hi Gift. I caciwini wena he Panyas a n'wi cacangi loyi a nga caciwanga i caciwini holovela hi kasi holovela swi boha se hi hlaya ti-comment wa twisisa. No wa ta problem ya vanhu ne a va wu tivi music va lango vanhu va holova hi madoda hi na ho tirha ni and hi na team va sala va tirhaka la va hakeliwa mali un'wana na un'wana teka mali a tala. Loko i lava Magigwani for album ya wena Magigwani kona wa n'wi buka. Loko lava Mpanyasi a va tirhi ka mina ni ma swi twisisa mina na hakela un'wana na un'wana na n'wi vitana hi twana ni n'wi hakela hi leswo madala swi ku yeve ya loyi yo biha kunene mi ta hi tolovela. Azwa Mthimbane.
le bodi ntlhandla mayona a wi voni bihe ku fana hi leswo xisa lexi ya kokwani wa yi vona na ko ku bihiwini mara ku lo ku nezela se n'we mi na problem ani a swi kombi loko mi vona munhu la studio mfana tshikani ku menemene ne studio lexi ku vhaka un'wana na un'wana hambi lava mi twa ku onge mi va nge vhaki siku rin'wana mi ta va vona a ri si munhu ende a hi lwi na vanhu studio ku tani na un'wana na un'wana hi leswo siku yeve hi leswo madala i ndla hi loyi i rhurhumela hi loyi i rhurhumela hi fa hi wena he vadaki ya mali leswi ni swi vulaka ne a ni hembi n'wina tifani hi n'we mi lava ku lwisaka vanhu hambi vanhu va nga ri ku lweni hina a hi lwi hi vanhu vakulu mina se ni na 42 years a na ha lwi na munhu hi leswo wena 39 ne ni ku tluri 3 ya hi leswo a lava ku boxa malembe ya vanhu mara tshikani ku lava ku lwisa vanhu hi vone post ya nga promote nghoma. And then on this point kahle magigwan u gwajisiwa twana ku i gwajisiwe ja ni vo swi tlhe swi vava so loko munhu na ta face yena mi ta swona ku hayi impela a swi ri ku vaveni a dyi n'wi gwajisa hosi ngove kasi hi magigwan a mi ni hakeleni ku va ni mi promotela album no a mi ni hakeleni na a ni page ra mina ri rhengwa ya promotion mo hi vulavula magigwan hi magigwan a mi ni hakeleni ku va ni promota album ya n'wina a mi ni kombelini ku va ni promota album ya n'wina a yi nga ni kombelanga ma swi vona hi leswo mi tshikani ku lava ku holovisa vanhu ne hina a hi holovi ti-professional hi leswo mo hi ba hi ya mahlweni ne swi ku yeve magigwani kona ma n'wi vona hi loyi salani yo vhaka salani muvhakaxi mpanyasi ma n'wi vona hi loyi lowo chava xikolo hi luyani kokwani ndondondo loko mi lava ku khuvuliwa i munhu wo khuvula munhu wa ti-bakings mi nga wari mani mi nga sechi a hi tluliwi hi December kwala nga ta hi tlula mi nga ze mi chava mani hi nge tluliwi. Yeah, and then from here hosi ngove ti rhonga Benman president Benman president ma swi vona ku yi kumetela tigig to tala yi le ku ndleteleni ka mali so di beefa Ben Mayengani ku if himpela loko ndle ka mali why a di beef ka this section of course I twa va ku he lexiya xi endla mali mani xi busy xi endla mali loko a endla mali why a ni beefa loko ku ri mina a ni le ka level ya yena a hi tshikeni sweswo a swi lavi n'wina ni hi leswo madala swi ku yeve nkoma no mixewete se mi nga hinafu ya hi leswo ne a no mi pfuxela va nghena hi 700 kasi mo tshama mi yimelelini na 700 mfo valango mahungu hi gift hi fanele holova this week hi promota album ya hi fanele holova hi promota album hi salani ni fanele ni create ku i rabeti tinghoma wa swi vona a wu vhakini fiki rhaba tinghoma ku hi ta promota album panyasi hi fanele hi ta vona ku hi ta holovini because va lava ngopfu nyimpi hi leswo swi ku ya life ya namuntlha a ni tshembi yi ta va powerful ku fana na tolo because a ku na ti-surprise ngopfu ko va magigwana nga ta a ku vhake Xamaccombo I'm sure a va huma kun'wani na salani the producer a ni swi tiva va ndla hinkwavo so a hi nga hi xeweta na vafala vanhu ne ende loko va ku mfambini swi komba ku tshwe mavele kasi ku fanele ku biwa vanhu emagigwana ku fanele ku biwa vanhu na ni ku a ni ri n'wanuna hi yena wo n'wanuna hi yena va ta swi njhani hi magigwana phela vanhu ne va twa onge loko wena i ta tlanga tinsimu la i nge tlangeli ti-artist tin'wana and a va si tshama va ku buka hina hi tirhisi swona ni wa swi vona ni that's why hi kota ku buka artist producer yin'wana na yin'wana
keyboard player n'wana ni nge mi vitani keyboard player ku na swi tiva ngo va chaya loko mi vitaniwa ti-keyboard player makwata ku hambi valava va kwata hempanyasi valava va kwata loko va vitaniwa ti-keyboard player ti-producer keyboard player. Keyboard player. so ha swi tiva ku ti-producer ta hina ni a ti lava ku vitaniwa ti-keyboard player guys i ti-producer ku producer a swi vuli ku tlanga vo tala va swi tiva so a hi humeni ka swona ni ximbutani a hi humi ka swona hi leswo madala hi mani tirha ni